sibai ule van hi September ni sang ni le som ni pani zirtop ni ya magweri jan chimlama PDF tekem sipai tenan lu chuala in len mai na bayan to ka sipai soman thi sagani jan chimlama mi puive hum to polte aparamin hla mi puive hum to pole Alliance Force tekem hun puichu firfiak sipai ten August ni somthum jing darli lem ni somngan lu chilain len mai na bayan ni ya sipai som thi in liampon omnual thu magweri jan chimlam PDF ten na tanga sia tani PDF tekem lu chil tu sipai te hi force zani velan nia PDF lamin lo baile na turin ral thoman lo in ruam han loksa lo wangin an kem chevela hun rei lo te chungin ra po bom le pal po boman kam vata anin sa seng firfiak sipai lamin ral thuam lian tum som pali ka pin machine gun le ral thuam te tenen voitam tak PDF tekem omna lam chun ka pa PDF ten len mai an kamna kem chevelan thlen lain an rap po ka sipai som ahmuna thingalin hliam tur po thanem takan om chum hinu chuan sipai thi te le hliam tur te chu zonin an tol son vele ti hria tani thawe tang sipai in kan a sipai pasari ai tlem lawan thi tanin tai region thawe tang sipa nimin September ni khat jing lamdar som le chan ve vel khan pakari kholama tang chuak firfiak sipai ta chu tayat ngau khobula PDF tenen dar kar chan ve chung velan in ka pa firfiak sipai lam hian ral thuam lian mangtel ma se sipai pasarin thia PDF lamero tu ma hliam om lawan sa seng le thai thu PDF tenan soi ani ti chuan tlai lama sipai ta hi an motor pathum nen le che piang khuan lu thu to chung mi tenan soya jing lama anin kana te ngau khuwa le le chwe piang khuwa ta hi thawe khopui le thi khi in kalpona kong om mani thawe le thi khi in kar kong om meta khopui pela engwoin khuwa le a che vela po August ni somni parukni khan thawe khopui tanga chuak firfiak sipai motor inzui le PDF ten lo in kap to a military council lamin tur jok ti hria tani tan hlin khopui a sipai le sipai in kapa mi pasarin thi Rangoon region tan hlin township seping kong khuwa military council sipai pani duty ten an thopui ten kapa mi pasarin thi akap tu mi pani ta hi manan la nilawa vo in hian tan hlin khopui a veiwa khap vekani thu military council te chanchina tanga hria tani August ni somthum pakhat jan dar som le mi somni panga khan military council sipai te pani chuan an duty pui an thian tenen anin ti thiam lawa an thian sipai te lan chung te mi pasarin ka pa an thingal akap tu sipai pani te ro an ral thuam nen an tlan chungal thu military council news chuan atar lang ani an ji adan chuan tan hlin township sepin queen military council sipai le sipai anin kan a mi pasarin thia mi pakhata hliama akap tu sipai pani ta hi man tuminan ve a salea khochung kong an khar veka luipuya longtlan chenen dapa tan hlin leile alawel len khar boka tan hlin kho puichunga akap tu te pani an lo mang ti nan soi tunari chuan tan hlin leya lir thei ang chi ma kal tlangan phalowa mi vei vak reng reng mas vuwa pheltir wakan ni thu tual chung mi tenan soi ani tual chung mi pakhat po in tan hlin lei chukla a military council sipai ten motora tangin min suktir veka ipte tiamin min chek veka mi pa to phochu ma san pheltir vek te na soi hengba ka hian tan hlin townsipa veng sang sanga police motor le sipai motor an vei ranga an zon chiam thu sia tani tawngu le thanta pin township in rina do town leiton tira in kana chuaka firfiak sipai panga veran thi thu le hliaman omnual thu sia tani Pagor region tawngu township le thanta pin township in rina do town leibula August ni somthum pakhat lai lam khan military council sipai tele tual chung ke anele le PDF tangrol pol Viber operation in kara in kar chuakin firfiak sipai panga veran thi thai thu PDF te hena tanga hria tani PDF zinga mi pakhat chuan nimin tlai daruk le mi somli wel khan tawngu kholuna chopin sei kem chukan ka pa ral thuam lianin minun ka boka kaini lamin voi somli vel kan ka pa sipai ui chau ho po in min ron beina sakhop mai than tapin township le tawngu township in rina do town leibula nia tuma in hliam om lovin kan tol son thaya darkar khatbel chukan in ka pang sipai ui chau pangan thini nan soya in hliam pon tam mai tina soi tawngu to chumi pakhat po in do town leibula in kara chu thleng nge ya firfiak sipai po thi ngei thua soi rualin sipai hliam tam tak phur chuan ni thu po a soi tel bokani Rampuma military council thlop tu te dalan te
piu so thi pol le nan CDM te ka ni in mi som pakhatan thi chung jinga chuan rengun lengtaya piu so thi pol hruai tu zolina ka hlumani thu hi longai thlama saila lengtaya township beng thumna piu so thi pol hruai tu misual zolina chu nimin September ni khat khan Madarsan Rangoon Force le Tiger 5 Gorilla Force 10 an thian fai ti hria tani Madarsan Rangoon Force a Captain Bune Soidan chuan lengtaya veng thumna misual zolina chu voin tlaidar level khan kan sipai tanan ka pa voi ni ka fuina huna thi ani hi dalan ni in misual piuso thi pol roi tu ni bok tin a soi tin Rangoon region dala township tamara kan sevenga okas ni somthum tlaidar nga vel khan venglal kit somin uale athiante suengyang pin thingpui dor chungan thulain nei chil takan ka pa somin u hi amhuna thi ngal thu ria tani anni hian military council te report an pathina venglal tan nan tho sakthin ba ka kongzo thalai te manan ni layan telve thin thu ria tani tin tanin tai region ye phiu township ikani khuwa cheng kuno guan an khochunga PDF tele CDM zom te chanchin a chui thina wangin ogas ni somni panga khan ka hlumania chutiang bakin ogas ni somni pasari zandar yat pel khan Thowe district ye phiu township pogo zone khuwa military council report petu dalan nia hriatlar somin thuele yemin uate pani chu ral thom keng pol tenan ka phlum ti hria tani tin Sagan region Kale district Kalimyo chiammi angji venga cheng district animal husbandry and treatment department athok deputy director Dr. Ming Wenapo ogas ni somni pasari tlai khan ka hlumania Mandalay PG Takhun township tinpan kong venga cheng in Zalal san mawapo ogas ni somni pariat zanda sari khan an ka plumbok tin Sagan region Indo khopui meza venga cheng 1 to battalion zale som pakhatatanga sipai bang piuso thi pol training petu mauna yachu ogas ni somni pakwa khan ban mawatanga Indo lampan firfiak sipai te muaka alet le lamchu Indo township area thian fai to pol 10 an then fai thu Indo local news tenan soi chutiang bokin Sian state marlam Manye township veng khanna 909 petrol pump nei tu ang apo ogas ni somni pariat zandar kwal emni somni panga khan ral thom keng mi pakhatina ka phluma sagain khopui city venga military council taruat venglal chone apo nimin September ni khat jinglam khan ral thom keng pol tenan ka phlum ti hria tani to chung mi pakhatina soidan chuan an ka hlum tak venglal chona ya hi misual takania an ka phlum hi veng chung mi puite chukan lom lutuk mi khwal report chang ta hian sum alo dil teu thina eng emo phuwa chapin veng chunga suma khon thin mi tu pa vo thina athi harma zo kani tina soi Moon State Defense Force MSDF South Operation Masaber White Elephant Operation atan Dokha Khua Police Station chu September ni khat jingda rukhan bayania atlembra police pahnian thi MSDF thupong tu nei naga chuan kan sipai ten jingda rukvel khan police station an kaptana pahni an let lai kan hmuwa in ka ton chung chu minute som velania khoza khuwa chu lian lova IB somthum pakhat sipai ho pon oma sipai laman ron lu man hlau thon thuwa kan tol sona anon kalani po in kan lo in buat sei lok vek thawa ma sanon chuak talova police station lampo are zui reng bokani ti in theten media hil ani Zokha Khua police station le IB somthum pakhat sipai ta chu ye chimlama rui hlau tol ruk na lama anin nam noina satle thu MSDF South Pole chuan an thu chuan tar lang boka MSDF South Pole chu mon namle mon state chunga revolution lama in pe thalai ho dinania sipai thunai na paithlak ani thlenga dozel tumpol ani Kalimyo township military council te operation lai bomkam hanga bayan ni Sagan region Kalimyo township atanga tamukho puipan mek military council sipai ta chu landmine hanga bayan nia military council sipai motor pakhat konga liam thla pakhat dangero asen he le ti in kale PDF tenan soi ogas ni somthum jing daruk vel khan military council sipai ta chu kantaya khwa tanga tamukho puan pan mek la in kan hla kho simlam tik phun kiang loka bayan to ka kale PDF thunai tu pakhat chuan kaini PDF battalion tele kho chung mi puive hum tu pol ten kan lo chang rana landmine kan te puaka motor pakhat chu konga liam thla pakhat jok po achena sa le tina soi konga operation an neina hian
military council sipai te chau ni lovin piuso thi pol te po antel nia hria tani bomkam hmanga beina hian thi le hliam zar hria chena len lova pdf tang rol pol lama ero thi le hliam an amlo thu an soi august ni somni poko zan dar sari le chan vevel po khan kalemio township chimlam miasi police station atanga marlam pan military council sipai somni rual te chu pdf kaleten bomkam hmangin tum hnen lo baya military council sipai panian thia mi palian hliam na sat thu pdf kaleten an thu chu an tar lang tundin hmuna hian kalemio township huam chunga military council sipai tele pdf te online ka ranga wangin mi pui jin vai wak te film khura tul thu pdf kaleten mi puan hriat tirani namsam air force a sergeant clark chian nge chu diklo taka poisa zia bautirani wangin a intihlung Sun State namsam air force a sergeant clark chian nge chu okas ni somthum pakha zan khan intihlum tumin miama oza damdoi ina dalu ni hnuwa athi zui tak thu sipai tele an chung ten hina tanga hria tani tual chung source pakha chuan air force muna thengania oza damdoi ina dalu ni angpan sipai damdoi ina zanlai vela thi boina berchu sipai hmuna air force om sipai ui chawlal pakhatin a hmuang anga ei zela aziak bo seng to lova chu chuan har san a thlen ta ni tina soi sergeant clark ngain chiana chu achung tenen sipai hmuna an om ho lova achung te pon laman oma ma se chung tenen inti thiam lo dan nei hria ta nei lo sum don na lama po har san na nei lova sipai hmun chung account lama chinfel theilo har sana wanga chu tiang din hmuna theng ta ni in achung te le thian nai ten hena tanga hria ta ni Argan Army AA-10 Western Command Headquarters somna in townshipa sipai motor pakhatan lo bai Military Council 10 Western Command Headquarters somna Rakhine State mai township le an township inkar kongatlan sipai motor pakhat chu nimin September ni khat laidar thumvel khan an township mini khuale taleng town khopel mini khuan thlenma in Argan Army AA-10 len mai nin an lo baya motor chu sengalina kanga firfiak sipen thinwal ti in driver tele tol chungmi ten Western News an hil mita mutu tol chungmi pakhat soidan chuan mai township atanga an township lampan sipai motor chu pakhat chawania chu AA-10 len mai nin an lo baya a chevek kan thlenlai po in motor chu lakang hlu amaya sipai motor chu chena saboka thil e liaman omnol ka ring bom puak ri kha ring boka bom thokna chi ani ang ti ina soive bokani Kalimio wa ZRA-10 mi pakhatan man Kalimio tahan le hmunlai veng inkara nimin September ni khat laidar thumpel khan mas wa ZRA-10 mi pakhat silayatin chungan man thu tol chung mi te hen atanga hria tani YCW private school thlang J Crown futsal kianga bike chuang mi pakhat chu civil dress in thuam mi pathum ten a bike ma ading nan lo phara phone an biak nu rei vaklova private car war pakhat a thlen thu hria tani to chumi pakhatina soidan chuan engtin nge ZRA-10 ni ti kan soi thei ti chuan an car driver kha munlai venga ZRA mi le sa hosana manga ani wanga ni atir chuan thatakin an bia a hnuan tongrum chawa mai tuami pathum li vel te chuan pistolatin chungin car chunga chuan an podlut an man tak hi tunge ni ero kan hrelo an car chu bu chho kong pui lampanin chaktakin an tlantia soi thu zelen media in atar lang ani Hakha Khupuya construction building kang mai chuaka mi som pakhatan bo Chin State Hakha Khupui Pidota venga construction building chong ni sakchu August ri somthum pakhat jingdar ni vel khan kang mai chuaka road department ten na thok tu tiamin mi som pakhat chin sia lawan om thuan soi construction building hi Hakha Khupui vom tu mang khel mol chung omania August ni somthum pakhat jing dar ni tanga dar thum thanga kanga kang thel motor in thel nu in jinglam dar thum vela an thel mit thayani ti in Hakha Khupuya tol chungmi pakhat chuan soi pirota veng tol chungmi pakhat po in jingdar ni la chan vevel khan abeng cheng to lu tuka amut thai to lova building chong ne kanga jingdar thum vela kang thel motor ron thlenga a thel mit thai lova chu lo ni se abula in po kang kai nualang tin a soi he construction building a hian timit leido siam turten riak loma construction engineer tiamin na tok tu mi som pakhatte kang me chu anuwa chinsia lawan om thuan soi chinsia lo mi som pakhatte hi timit leido siam turpol ten ni an soya engineer potel ti in Hakha Khupui tol chumi pakhat chuan a soi heng mi som pakhatte hi
engwanga chin hriat lova bo duak nge ti hriat ni lo ma se man nge an ni rin ani bok military council sipai te hian ha kha kho pui le than tlang kho pui in kara timit leido siam thaturin an bei meka July ni somthum khan a che vel hnaya CDF tangrol tenen an in kap to bok military council sipai te hian than tlang kho pui tun din le chuan lam siamin timit leido an do thai chuan than tlang tang sipa sipai le ral thuam ba ka thil poimo an thiar lut thei dona a kho chung an thun an thei bek dona CDF te hne vek an tum ti in CDF a sipai pakha chuan a soi chu wangin ha kha kho pui le than tlang kho pui in kalpona timit leido hi military council sipai ten an siam that lo na turin CDF lam ten an do chan chu ni mian tau sipa military council ten mi pakhat thatin an lo phuma chen in panin hal Magwe region mian township ngeu pin zau khomi u khain wena chu firfiak sipai ten ogas ni somni pakwa khan maninan ngai saluma arwang chu go zong khobola an lo phum ti in revolution army mian pol hroi tu in kheten media hil a soidan chuan ui chau ho chu ogas ni somni pakwa khan khwan luta kum samthum le pasari mi u khain wena ngeu pin zau khomi chumanin an hroi chuaka an ngai saluma arwang kan phor chuan amit le laman lo phor saka abob le ake ate chuan an vina hnu ma ina khat arwang an lo phum na chu go kong kho bul lok ngeu pin koi tanga saklam mitar zani vela hla ania ui chote khwan lu khan chen in pani halin pui thiam sikulan in ngata kho chunga kal kwalin tual chumi pakhatan ka pa tuna hian en kol me ka ni tin a soi firfiak sipaiteran ngai saklum u khengwena hi apa stroke le anu beng thalo te chom tu en kol tu ni ti hria tani kan pelet khopuya thlan mual thian fai tual chumi pakhatan ka phlum chin state kan pelet township ko ran in sui khom pol te huai hodna in August ni somthum pakhat khan thlan mual then fai na tlangan nei lain military council sipaiteran ka bringota natlang zinga mi pakhat ka hliamani thu hria tani kan pelet khopui state high school bulabu khwarmek military council sipaite hian poisoi lo thlan mole mi pui natlang antong pong ka wangin natlang zinga mi pakhat a om ding laman ka fuwa adin hmuna der thon thu CDF kan pelet ten an thu chuan tarlang hetia military council sipaiten poisoi lo mi pui natlang lai antong pong ka wangin nataka chan len ni don thu CDF kan pelet ten an thu chuan ziak tel bokani ral thuam thanem tak nena CDM zom sipai chu chiat noi samsari pe kan nia ke new lampo in CDM zom te chu an sung tenen an hotir le thaibok so kho police station atanga August ni somthum pakhata ral thuam thanem tak nena tlan chuak CDM zom police pakhat chu the youth force so le chau thu polin chiat noi samsari lomanan pek thu hria tania chu police ming chu ngian mi na ni in kumsang ni le som pasare tangin so khua police station a omtana G3 silai pakhat magazine pani silai mu zathum bompali ne na in pek thu the youth force so le chau thu ten thu chuan siama chutiang bokin firfiak sipai kem chu asana june le okas la chunga CDM zom LIB hina hain so le LIB somli pangana sarjian tan nei wate pani chu an chung tenen anin mu le thei thu hria tani CDM zom sipai pani chung ta chu ke new lamin an ko saka people embrace committee lamin CDM zom chung ta chu en kol zuin an mamo ai turba ka in lu sakin thlatin tan puina pon pek bok thu hria tani military council ta dawle na tur 60mm le 81mm bomphur thlak thai drone siam so tanani military council sipaite drone manga bei tu pol federal wings chuan multi rotor le BTOL drone ang chi ta chu an siam so tan thai thu hria tania multi rotor drone chi chu target fu chat thai chi ni in 60mm le 81mm bomte a thlo pui theya a thlak thai bokani drone a hian autopilot system manani ba ka military jammer te po thiamna manga ven the ni thu federal wings chuan an soya chung multi rotor drone chi chu indona mola man tanani to thu po hria tani achi dang le chu state pani thum thleng pha hlataka thlok thai VTOL chi nia chu po chu hlo teng taka siam chuani in en chin me ka ni chung drone te ataka siam chuana konga strategy pathum hanga kalpui nia chuta chuan technology thachi man omjane zoka baile bom tam jok wa te nia federal wings ho drone te chu operation mun sang sanga da thai tur le manjui ngal thai turin le mobadang te phur thai turin mi puilam tan puina dilin fundraising program bo sen tum ti hria tani
fundraising program chu campaign ang zong kalpui ni lovin muang chang le regular taka kalpuin drone siam chuana le operation sen sawatan $1 maktado ni vel an mo tur thu po siatani bok tuna bultan federal wings pol fundraising program chu national unity government prime minister umangwi khaitana ka iswena hnuaya ministry of communication information and technology department MOCIT lamin an boipui meka mi puilamin tan puina chu federal wings website atanga unpack thai thu siatani sipaile police te min ang hle thupek mangin an hlo pun sakania military budget chu thlatin chiat billion som chuanga pun pha don min ang hle kai suai firfiak military council pol chuan sipaile police ho chu nundar thong om mantia ming putirin mi pakhatan chiat sing thum zel an hlo ti punani thu ne piro lam sor senator lang police department lam chu July thlatang to apun sakan nia sipai lam chu August thlatang in nundar thong om man lo pe kan nia sipai chung ko tamzokin chung nundar thong om man lo chu anlak to thu thia tani ne piro source chuan tunma chuan mi pakhata chiat sing khat pe kan nia tuna sing ni pun belin mi pakhatin sing thuman la thaya lo pung anga soi chuan thilman kai sang tur le sarkar ha thokdang ta phun noyan la uwanga ni tina soi police lama chuan mi pakhatin nundar thon om man thlakhata chiat sing khat chawla thaya ral matong kalte chawin abak sing nian donga ti chuan sing thuman la thai chawa ral kap tura kal lo chuan sing khat chi a zelan la thaya sipai lama ero ral ramakal le kal lo te po in thlakhata chiat sing thuman la thai vek thawani khatet media ne tarlan danin hetianga military council in sipai le police ho hlopun sakta ka chuan thlatin military budget chu ramchung economy tluk chiat vek ma a sum om ang anga sahim na zonga invent tuma malak na mayani tina tar lang ve bokani khati zong kha voina chanchin thar kar ngai thlak theida chu ni e